Ibihe byiza kuri wowe wakanze subscribe kuri Saheli TV ugakora share ukarayikinga ugatwandikira muri comment. Imana iguhe umugisha. Twongeye kubasuhuza uburyo mudahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye gatanu kuri gatanu. Imana ibaha umugisha. Tugarutse mu makuru yacu ari kuvugwa hirya no hino mu binyamakuru ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dusimbukire mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ahandi muri Kaziba na Uvira. Ahangaha tariki 30 z'ukwezi kwa kane 2025 baravuga ko intambara iri guca ibintu hagati ya M20 ndetse na Wazalendo na FARDC. Reka kandi turaza kugaruka hano muri Bukavu naho turebe ibiri kuhavugwa uko umutekano waho wifashe. Turanyarukira muri Kamanyura turebe naho nibiki biri kuhavugwa, ingabo za FARDC zaba zenda kuhagota. Turaza gusimbukira mu mujyi wa Goma turebe uko byifashe nyuma yuko Sadeke ifashe utwangushye ikazinga ibyayo igakuramo akayo karenge. Turaza kuhagera naho turebe ibiri kuvugwa muri Nyiragongo n'ibiki biramutse bivugwa muri Nyiragongo ndetse n'ahandi mu nkengero za Nyiragongo n'ibiki bikomeje kuvugwa. Ahitwa za Sake ndetse n'ahandi n'ibiki biri kuvugwa. Intambara iracyatutumba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe abantu bakomeje kwitega ibiganiro bizaba tariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2025 bavuga ko ari byo finali byitezwemo amahoro. Reka amakuru yacu tuze tuyazingure yose, ntujye kure, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Ariko kandi tukwinginge wowe ukore subscribe, hanyuma ukore like, ukore share, ubundi utwandikire muri comment, ujye ubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru n'ibiganiro byacu. Ariko Imana ni kurebe neza uyu mwanya. Reka rero dukomereze amakuru yacu mu gace ka Uvira. Ahangaha muri Uvira haravugwa Wazalendo yatanye mu mitwe n'ingabo za M20. Izi ngabo za M20 zikomeje gutangira ibitero zigabwaho zanga ko ibi bitero byaruhukira mu mujyi wa Bukavu, uyu mujyi ugafatwa na Wazalendo. Izi M23 zanze gutanga inzira mu buryo bwo kugira ngo batigarurira ibice bagiye bafata. Wazalendo nayo yatangaje ivuga ko igomba kwatsa umuriro paka ikaruhukira mu mujyi wa Bukavu ikagarura ibice byose M23 yaba yarigaruriye. Haribazwa niba ibiganiro ntacyo byaba biri gutanga mu gihe impande zombi zikomeje gutana mu mitwe mu buryo bukomeye. Ni mu gihe Felix Tshisekedi umuvugizi we aherutse gutangaza avuga yuko icyatumye yemera ko ubutegetsi bwa Kongo bwicara ku meza y'ibiganiro n'ingabo za M20 ari uko bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abaturage bakaba bakomeje gukurwa mu byabo n'intambara mu buryo bukomeye. Hanyuma akareba akabona ko nta kindi cyagarura amahoro, akemera ko ibiganiro biba. Ni mu gihe aherutse kumvikana mu minsi yashize umujyi wa Goma utarafatwa, avuga ko adashobora kuzicara ku meza y'ibiganiro ngo aganire n'izi ngabo za M20. Ariko kandi intambara ikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. M23 ikomeje kwirwana isubiza y'ibitero bikomeye bya Wazalendo ndetse n'ingabo za FARDC. Ingabo z'abarundi nazo zikomeje guhangana kandi n'ingabo za M20 mu gace ka Uvira umanuka usa nk'ugana Kamanyura. Aho naho hose intambara yashyushye, urugamba rwaremye. Tariki 30 rwose z'ukwezi kwa kane 2025 ahagana ku mugoroba nibwo ibitero byari biri nibwo ibitero byari birimbanyije mu buryo bukomeye cyane. Aha muri ibi bice ahitwa Kaziba naho habaye isibaniro mu buryo bukomeye, aho ingabo za FARDC zatanye mu mitwe n'ingabo za M20. Aha Kaziba kandi hamaze iminsi rwose havugwa intambara iri kubica bigacika, ntawe ufata
kaziba nta n'uyivamo, baratera ibitero bakarwana, bamwe bagasubira inyuma abandi bagasubira inyuma, nuko intambara imeze, ariko imeze nabi, urugamba ruri kurema mu buryo butoroshye, barazamuka mu misozi bakarwana, bakamanuka hasi bakarwana, urugamba rumeze nabi. Ni mu gihe abasivile bo bakomeje kwamburwa ibyabo ndetse abandi bagahungira mu misozi itandukanye hirya no hino. Baravuga ko ingabo za M20 ziri kugenda zambura abaturage, ndetse hakavuga ko ari ingabo za FARDC zambura abaturage, ariko ntiharamenyekana neza izi ngabo zikomeje kwirara mu baturage zikabambura utwabo, nyuma y'uko bamwe bari kwicwa bazira akarengane. Ni mu gihe rero ubutegetsi bwa Kongo bwo bukomeje kureba bugasanga ko abaturage babo bari gupfa bazira ubusa, ari nayo mpamvu ngo Felix Tshisekedi yaba ari kwemera ibiganiro. Ariko haribazwa niba koko Felix Tshisekedi azashyira mu bikorwa amasezerano ari kugenda asinya hirya no hino, dore ko mu minsi ishize hari ayo yagiye asinya bikagaragara ko ategeze yubahirizwa. Haribazwa niba noneho ubu ibi biganiro ari byazatanga nyuma y'uko hasinywa amasezerano, Felix Tshisekedi bazemera kumvikana nabo badacana uwaka, aribo ingabo za M20 yita ko ari umutwe witwaza intwaro. Reka dusimbukire mu mujyi wa Bukavu. Uyu mujyi wa Bukavu abaturage baravuga ko nubwo amahoro ahari ndetse ibikorwa biri gukomeza nk'ibisanzwe, abantu ari urujya n'uruza barikanga isaha ku isaha ko bakinjirirwa n'intambara idasanzwe, nyuma y'uko baherutse kubona igitero gikomeye kigabwa Kavumu n'ingabo za Wazalendo, bakigarurira ikibuga cy'indege ndetse bakakimara amasaha make, M23 ikongera ikabasubizayo, n'ubundi ngo bahora baryamiye amajanja bavuga ko isaha ku isaha bakongera kumva urugamba rurema, cyane ko n'ubundi aho barwanira ari mu birometero bikeya berekeza mu mujyi wa Bukavu, za Nyangezi ndetse na za Uvira ndetse na za Kibati n'ahandi hose, ngo aho intambara ikomeje kubica bigacika. Ni mu gihe muri za Kisangani naho haravugwa ko intambara yaba iri kunuma, nyuma y'uko hari iminsi ari agahenge nta masasu ari kumvikanayo, naho ngo intambara yaba iri kubica bicika mu buryo bukomeye. Ariko kandi haravuga ko ari ingabo z'Ababiligi zatangiye kwatsa umuriro muri kano gace, aho ziri gukoresha imbunda zikomeye ndetse n'abasirikare bazwi nk'aba sniper ndetse n'ibifaru bidasanzwe. Baravuga kandi bari kwitegura gukoresha drone, ngo zimwe zirasakure ndetse zimara n'igihe kinini mu kirere. Abantu bakaba bafite impungenge rero ko intambara yabikomeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ahangaha hari kurangwa ingabo z'abacancuro cyo kimwe n'ingabo z'Ababiligi zaba ziri aha hantu. Haribazwa rero ikizakurikira iyi ntambara, niba koko ibiganiro bizagarura amahoro cyangwa se niba intambara izakomeza muri ibi bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turagushimiwe ukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Ntujye kure, kanda subscribe hanyuma ukore share, urayikinge, ubundi utwandikire muri comment. Imana iraguha umugisha. Nyemerera dukomeze tubane gatanu ku kandi, ntujye kure, ndagukunda. Reka tumanukire mu mujyi wa Bukavu. Turebe mu mujyi wa Bukavu ahazwi nko ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje kwashyira umutekano ibirindiro bidasanzwe, ni ku Rusizi rwa mbere rwa kabiri. Aho ngaho hakomeje gucungirwa umutekano n'ingabo za M20 zivuga ko zagaruye umutekano n'amahoro ku butaka bwa Kongo. Reka rero dukomeze n'ubundi tubagezaho amakuru yacu, tunyarukire mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma uravuga ko haba hatezwemo ibisasu biremereye nyuma y'uko giturikanye bamwe mu basirikare ba M20 ndetse n'abaturage b'abasivili bakasiga ubuzima. Ubu none haribazwa niba mu nkengero zawo nta handi hateze ibisasu. Niyo mpamvu M23 ikomeje kugenda icunga umutekano, ipima ireba niba nta bisasu byaba biri mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma.
murabaho kandi ingabo za sadeke zifatanyaga n'ingabo za leta ya Kongo cyo kimwe na wazarendo bashobora kuba barasize hari mitego bateze ingabo za M20 zikaba zikomeje kugenda zigenzura ibi bice zireba neza niba koko nta mitego zaba zisize ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe izi ngabo za M20 zari zimaze igihe zifuza ko ingabo za sadeke zasubizwa mu bihugu zaturutsemo nyuma yo gutsindwa urugamba mu buryo bukomeye zari zaje zije gufashamo ingabo za leta, ariko bikarangira azitsinzwe urugamba nibwo zamaze kwerekeza mu bihugu byazo. M20 igasigara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, aho ucungiye umutekano mu buryo budasanzwe. Umutekano ukomeje gukazwa mu mpande zose zikikije uyu mujyi wa Goma, ndetse hakavuga ko hariho intwaro karundura zicunze uyu mujyi wa Goma, kuko wazarendo imaze igihe ivuga kubita gatoki ku kandi ivuga ko ishaka kwigarurira uyu mujyi ku bubina bwiza ikongera ikawisubiza. Ariko M20 nayo yavuze ko ibice yafashe idashobora kubirekura byanga byakunda keretse nihabaho ibiganiro bihuza impande zombi. Birakomeje rero kuvugwa ko hirya no hino hari ibiganiro biri kuvugwa kuri izi ngabo za M20 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku munsi w'ejo tariki 30 byagaragaye ko intumwa zo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ndetse n'izindi zaturutse impande n'impande zahuriye muri Katari mu biganiro bikomeje kugenda bishaka umuti w'ikibazo kiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko byagenda kose amahoro bamwe baravuga ko yaba ari kugenda agaruka gake gake, ariko muri Nyiragongo naho haravugwamo ibirindiro bikomeye bya wazarendo ndetse bikomeje kubica bigacika bategura umugambi wo kurasa umujyi wa Goma mu rwego rwo kwigarurira. M23 nayo iragenda isatira agace ka Nyiragongo ishaka kugira ngo irebe ko yasenya ibirindiro igakomeza kuyobora uyu mujyi wa Goma ku bubi no ku bwiza. Ni nako impande zose zigiye zitandukanye zo ku butaka bwa Kongo hari kuvugwamo intambara itoroshye, ariko kandi abantu nabo bakomeje gutegereza ikizava muri ibi biganiro, niba bizaba iby'amahoro koko cyangwa niba intambara izakomeza kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twihanganishe abakongomani bavuye mu byabo kubera ikibazo cy'intambara iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turabwire bati nimutuze mukomeze mwiringire Imana niyishobora byose. Iyi nkubi y'umuyaga w'intambara Imana izawuturisha. Ngaho mugira amahoro y'Imana, Imana ibarebe neza, ikomeze kubarinda. Ukomeje kubana natwe Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom shalom.